Marita Kurkuvili Kiruma Mageto. Lana nkayane yane kwa kiuge Nyanguru village. Yalingi saa 6:29 na kirusi mine tenanti ane mene taikurukundiki yabutuka ande na irura kumwagira yabutuka nibeta mabindi bigo wapara na temwa kuna kine kone tibiko no muntu gutagora tosoka gitosokire isiko toigwire twasokire tonyara chitochi tomoligete ya mukuru seidi ya mwene nende kurumwe na nyore mababya kuga na kumuma na kaluta gore nyamba wana mutuko kingo chiko kurucha kwango gore basira ano nje kwete kwa kana kumanya ngosi ini wasengu takora mundu bakukuru ndo cheparaga na chikwanya mundu na rongo kura batia na chikorie babwate byoge ebyo na rongo chikokwana aita usensoke nyanyi tokosoka inaira na nyamba sengu babwate byoge ebyo bitingi akutakora nago tebindu cheparaga na chikoboka na nyora nage koneke nene ndanya korora kuruni borua wana nya bintu batagore batutere para abantabu nabo batutangira na ntotoka kutabara ichiko barege chiko mwana ichiko wana bamureke titoje barenge abahange ochakuwa ngwarenge kwangu manyanga ningo wana tubwata no muchano manene amachikusu amane bito bara bire yonsi bi ebatake tukuriyo mwana bana baite bana bombwata mabera mange bara bichibando bamaje barabye matoke basoka bana barangira ni basoka bagenda n'ekipipi na unachibutera nasoka gocha nanyara yandi basalitie bintu yani nano masobo kurumba bansalike anatiko akimari utika ni ndusu na nitsuchi bakachwesa cyari kema yakitika akanya no mutonga itete wante akanya kinkosete akinone njere yenko bununge na nenjere na pinjere kubuli buga bantomba ucha makasiga ronte ndusimte byo toire nutsuko sebachene ko toda bande twate buto tagora sa turusibinte